13. savol. Islomning ma'nosi nima? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvende diqtanlarga İmam Hafiz al-Hakami rahimahullah'ның İslam aqidasi haqida savol-javoblar kitobidan İslam dini babidan 13. savol. İslamning ma'nosi nima degan savolining javobini o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi minash-shaytonir. İslamning ma'nosi nima? Javob: İslamning ma'nosi Allah subhanahu va taolaning birlik va borligiga taslim bo'lish va shirkdan xoli holatda u zotga ibodat qilish orqali bo'yin egishdan iboratdir. Bu haqda Allah subhanahu va taolo Nisa surasining 125-oyatining bir qismida shunday deydi: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. Tercümesi: Yaxşı əməllərini qıyğan halda özünü Allah'a tapşırğan, yani Allah'ın əmriga boysunup, əməlini xalis Allah üçün qıyğan, batıl dinlardan buralğan halda İbrahim'nin diniga əgəşkən kişidin dini cəhətdə yaxşıraq adam barmı? Allah subhanahu wa ta'ala Sure Luqman 22. ayetida şundaq deydi: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Tercümesi: Yaxşı iş qılğıcı bolğan halda ixlas bilan Allah'a boysunğan adam mahkam tutqiga esilgan boludu. Sure Hac 34. ayetida undaq deydi: فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Tercümesi: Sizlarning ilahinglar bir ilahdır. Onunğa boysununglar. İtaatmenlerge hoş xabar bergin. Elhamdülillah. Yuqorida İmam Hafiz al-Hakamining İslam aqidasi haqida savol-javoblar kitobidan İslamning ma'nosi nima degan savolning javobini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.